Drugi svetski rat i 1941. i 1942. godina u njemu smatraju se sudbonosnim godinama ovog vremena. I zapravo su to godine koje su konačno odlučile koja će strana prevagnuti u ratu. Ovako je izgledala karta Evrope 1940. godine na kojoj nam ove brown i svetlije i tamnije nijanse brown pokazuju koliko je to Nemačka i njene saveznice kontrolisala teritorije u Evropi. Ostale zemlje, osim Velike Britanije koja je jedina bila u tom trenutku u ratu sa Nemačkom, ostale zemlje još uvek nisu bile uključene ili još uvek nisu bile osvojene i među njima se ističu recimo Španija, Portugalija, Švajcarska, Švedska, Turska, koje su bile neutralne zajedno sa Irskom. Bugarska i Jugoslavija planirane su od nemačke strane da zapravo uđu u trojni pakt koji je te 1940. godine potpisan između Nemačke, Italije i Japana. Bugarska je ušla 1941. godine u rat, Jugoslavija međutim jeste potpisala, jugoslovenska vlada je potpisala trojni pakt, ali je narod u Jugoslaviji protestovao protiv toga, zbog čega je Hitler bio izuzetno besan, jer su njegovi planovi zbog toga morali da budu promenjeni, odnosno odloženi. Hitler je naime za 1941. godinu planirao napad na Sovjetski savez, a zbog toga što je Jugoslavija odbila, odnosno jugoslovenski narod odbio da uđe u trojni pakt, on je morao da promeni taj plan tako što je naredio napad na Jugoslaviju. Rat u Jugoslaviji nije dugo trajao, tek 12 dana u aprilu mesecu, pa se zato i zove Aprilski rat, ali je dovoljno dugo trajao da promeni Hitlerove planove. Njegov plan je bio da osvoji Sovjetski savez, da krene u napad na Sovjetski savez 1941. maja meseca, međutim za 6 nedelja, za kraj juna je morao da ostavi napad na Sovjetski savez. Ovako je otprilike izgledala ta nemačka vojska, potpuno spremna, propaganda koju su potpuno koristili u Nemačkoj, pokušavali su da tu vojsku učine zaista moćnom, svemoćnom, da tako kažemo, potpuno spremnom da postanu gospodari sveta. Na levoj strani vidite jednu plakatu koja nam pokazuje nemačkog vojnika pored zastave i naravno sa oružjem koje izgleda vrlo moćno i zaista nemački narod, a i ostali deo sveta su verovali da Nemačka ima zaista jedno vrlo moćno oružje i moćnu vojsku s kojom su postali ozbiljni neprijatelji većem delu Evrope. Naravno, ovako izgleda karta na kojoj možemo vidjeti i nemačke planove u 1941. godini. Pošto je Jugoslavija bila osvojena, a pošto je i Italija 1940. godine ušla u rat, pa je napala između ostalog i Grčku i Severnu Afriku, a takođe je ušla i u južne delove Francuske, to je Nemačka u proleće 1941. godine završila sa osvajanjem Evrope, tako da je još jeste jedino ostala Velika Britanija koja je bila izložena redovnim bombardovanjem, ali nisu uspeli da kroče nemački vojnici na tlo Britanije. Da bi, naravno, Hitler naredio da se krajem juna, meseca 22. juna 1941. krene sa izvršavanjem plana Barbarosse, plana u kojem je trebalo da budu osvojeni Leningrad, Moskva, Staljingrad. 3 najznačajnija grada u Sovjetskom savezu na evropskom tlu, kojima je Hitler zapravo mislio da će završiti onaj deo planova koji je predvideo u svom, naravno, delu Moja borba ili Mein Kampf, kako se drugačije zove. Međutim, Staljin dugo nije mogao da veruje svojim obaveštajcima koji su mu govorili da se Hitler sprema. Takve su informacije stizale do Staljina, međutim on ih je odbacivao kao neosnovane, duboko verujući i dalje u njihov pakt o nenapadanju potpisan 1939. godine, nekoliko dana pre nego što je počeo Drugi svetski rat. Ove karikature nam govore o tom čudnovatom savezu koji se desio između jednog
komuniste i jednog naciste, gde na desnoj strani nam takođe pokazuje ova karikatura da nisu baš bili u toplim i prijateljskim odnosima, nego pre možemo reći da su bili puni nepoverenja jedni prema drugima. Da bi naravno 1941. godine postali i protivnici. Staljin je bio duboko pogođen i iznenađen time što je zapravo bio napadnut, što je Sovjetski savez bio napadnut od Nemačke. Ovako je izgledao plan Barbarossa, plan napada Nemačke na Sovjetski savez i na njemu uočavate ove crne linije koje nam pokazuju pravce kretanja nemačke vojske na sovjetskom tlu. Nemačka vojska kada je krenula u ranim jutarnjim satima 22. juna 1941. u napad, prvo su na samoj granici napali i oborili veliki broj aviona sovjetske armije koji nikada nisu uspeli da se podignu sa tog tla, a čiji su aerodromi vojni se nalazili na samoj granici. Cela nemačka armija je bila podeljena u 3 dela. U armiju grupe Sever, koja je imala za cilj da osvoji Leningrad i koja je, pošto su se našli u jesen 1941. godine pred Leningradom, su zapravo opseli ovaj grad, ali ga nisu zauzeli. Za preko 900 dana koliko su se nalazili oko Leningrada nisu uspeli da ga osvoje, ali su narod koji se nalazi unutra mučili strašnom opsadom u kojoj veći deo godine narod nije imao gotovo nikakvu pomoć. Na kraju krajeva i sam Staljin je rešio da žrtvuje Leningrad da bi spasio svoj drugi grad koji je nosio po njemu ime, Staljingrad. Morao je da žrtvuje Leningrad i da ga prepusti njegovoj sudbini. Armija Centar je preko Smolenska trebalo da dođe do Moskve da bi se našli na putu za Moskvu u jesen 1941. godine i da bi bitka za Moskvu se vodila negde u decembru mesecu 1941. Sam narod sovjetski se u velikoj meri udružio, objedinio prosto oko Sovjetske crvene armije, baš zbog toga što je surov postupak nemačkih vojnika prema njima ih okrenuo toj drugoj strani. Armija Jug je međutim imala najznačajniji zadatak. Njen zadatak je bio da osvoji Ukrajinu kao jednu od najplodnijih delova Evrope, zatim da dođu do Kavkaza i kavkazskih naftnih polja koje su nemačkoj armiji bila i tekako potrebna i konačno da dođu do Staljingrada i osvoje Staljingrad. U Staljingradu su se nalazile ogromne rezervoari nafte koji su nemačkoj vojsci bili preko potrebni obzirom da su imali i tenkove i kamione, motorizovane jedinice, motore, znači automobile i za sve to bila im je potrebna ogromna količina nafte. Naravno, ova vojska će imati najduži zadatak da bi u toku 1942. godine zaista uspeli i da osvoje Ukrajinu i da dođu do velikog dela kavkazskih izvorišta nafte i da se nađu u toku 1942. godine, našli su se nadomak zapravo Staljingrada koji se našao pod opsadom. U međuvremenu Japan je na Dalekom istoku kao jedan od saveznika, jer je Trojni pakt potpisan 1940. i u njemu su se našli i Japan, i Italija i Nemačka. Japan je na Dalekom istoku već pre nego što je rat i počeo u Evropi već imao osvojene teritorije Mandžurije, velike delove osvojene Kine. U Nankingu recimo se desio veliki pokolj ljudi, preko 250.000 ljudi je stradalo u ovom kineskom gradu, a cilj Japana je bio i da osvoji Indokinu, odnosno da drži pod svojom vlašću čitavu ovu istočnu obalu Azije. Japan, međutim, je
sve to osvojio već do 1941. godine. Pogledajte, tu se nalaze i, znači, pored Kine i Mandžurije, Koreje, tu su već i Burma, Tajland, Indokina, Malazija, znači ostrva Malajskog arhipelaga, da bi iznenada te 1941. godine ova malena luka usred Tihog okeana postala meta njihovog napada. Pearl Harbor se nalazi na Havajima, na Havajskim ostrvima. To je bila vojna luka u kojoj se nalazila američka vojska i koja je 7. decembra 1941. godine bila napadnuta od japanske vojske. Ovaj napad je bio veliko iznenađenje za Amerikance, prosto jedan veliki šok u kojem je teško stradala ova američka luka na Havajima, a takođe potom je u novinama izašao tekst kojim je Japan zapravo uveo Sjedinjene Američke Države u rat.